Tada su svi ustali i odveli Isusa Pilatu. Počeli su ga optuživati. Ustanovili smo kako zavodi naš narod. Zabranjuje mu da caru plaća porez i govori da je Hrist kralj. Pilat ga je upitao: ti si kralj Židova? Isus mu odgovorio: ti tako kažeš. Pilat reče velikim sveštenicima i mnoštvu: ne vidim da bi taj čovjek bio zašta kriv. Oni su bili ustrajni. Svojim naučavanjem buni narod u cijeloj Judeji, od Galileje gdje je započeo sve do ovdje. Kad je Pilat to čuo, pitao ih je li taj čovjek Galilejac? Kad je saznao da je s područja Herodove uprave, poslao ga je Herodu, jer je tada i Herod bio u Jeruzalemu. Herod se veoma obradovao kad ga je ugledao Isusa, jer ga je već dugo htio vidjeti zbog svega što je u njemu čuo, i nadao se da će Isus učiniti neko čudo. Postavljao mu je brojna pitanja, no on mu nije odgovarao. Tamo su bili veliki sveštenici i posmoznanci koji su Isusa žestoko optuživali. Herod ga je međutim zajedno sa svojim vojnicima prezreo i ismijao. Zaogrnuo ga je bijelom odjećom i opet poslao Pilatu. Toga su se dana Herod i Pilat, koji su dotad bili zavadi, sprijateljili.